Halo guys, wah selamat pagi guys. Kita mau senam dulu guys. Nanti siang kita baru cari ondel-ondel guys. Saksikan terus guys. Check it out. Depan bu, kosong ya? Sama. Bu, depan. Sama. Ibu depan bu. Yang bisa. Itu tuh kosong tuh. Yang penting bisa begini mah ya. Hemi. Video. Ibu. Semangat senam pagi. Biar gobios. Wah, ini senamnya semangat banget guys. Ini dia orang-orang yang terlincah guys. Ini instrukturnya guys. Semangat pagi guys. Ayo senam terus guys biar sehat. Terus guys, kita senam terus biar gobios. Mantul. Ada ondel-ondel guys. Tadi kita udah senam guys, udah gobios. Sekarang kita cari ondel-ondel guys. Ini dia ondel-ondelnya guys, warna kuning guys. Wah, dia baru datang nih guys. Dia berkumpul dengan ondel-ondel yang biru guys. Let's go, saksikan. Wah, banyak musiknya ya guys. Tuh, wah, heboh pokoknya. Oke, mantul nih guys. Kita lihat nih guys. Joget bersama-sama ondel biru dan kuning. Wah, udah kayak cheerleaders nih guys. Rame bener, mantul. Udah, temennya tadi. Ini yang baru datang. Anak kecil joget guys. Ditaruh di tengah-tengah ondel-ondel guys. Waduh, hati-hati guys. Mana tadi dia? Wah, diambil lagi sama bapaknya guys. Waduh, udah lucu-lucu guys dia joget sama ondel-ondel. Wah, ini ada si bocil juga guys nih lagi joget dia. Ayo bocil, joget terus bareng ondel-ondel.
asik guys. Yang kuning semangat banget jogetnya guys. Mantul, muter terus, ayo muter, mantul guys. Wah, seneng guys kalau ondel-ondelnya jogetnya semangat guys. Waduh, kayak melintir guys dia. Lucu guys. Wah, gesit bener nih dia guys. Joget terus, ondel kuning, ayo semangat. Nah, ini baru membangkitkan semangat kita para penontonnya guys. Wih, dia bisa silat juga guys. Oke, terus mana dia tadi? Dia pergi guys. Oh, dia menyambut para hadirin yang datang guys. Iya, dia lincah guys. Jogetnya terus kemana aja guys. Dia muter kayak gangsing guys. Aduh. Mantul. Saksikan terus guys keseruannya guys. Nih joget ondel-ondel pagi-pagi guys biar seger. Lihat ondel-ondel cakep-cakep banget guys. Wadidaw. Mantul tuh. Dia guys tuh, dia ngeledekin anak kecil terus guys. Wah, tapi lucu ya guys, sangat menghibur guys. Mantul nih dia nih guys, muter terus guys, belum capek-capek dia nih guys. Waduh, mantap bener, mantul seruntul. Oke guys, sampai sini dulu guys. Jangan lupa like and subscribe guys. Bye bye.